It's Mega Grace Sound Vuma 103.7 minutes before Linda the game Dimbande Gabriel Sitole and Pindi Kagan ngelesi sikhathi ngisuke sengithi bambe kuseni sengiyavala bambake kuseni sengiyavala the book of 2 Samuel chapter 5 verse 17 lapho amafilisti esezwile ukuthi bamgcobela uDavid ukuba abe inkosi kwaIsrael onke amafilisti enyungu ukumfuna uDavid wakuzwa lokho wehlela enqabeni lapho amafilisti esezwile ukuthi bamgcobela uDavid ukuba abe inkosi onke amafilisti enyuka ukumfuna uDavid. Ngicela ushintsheke lesi statement ufake igama lakhe esikhundleni sika David lapho amafilisti esezwile ukuthi bamgcobile uPhumlani ukuba abe inkosi kwaIsrael onke amafilisti enyuka ukuba amfuna uPhumlani wakuzwa lokho wehlela enqabeni. Ngiyacela ufake igama lakho lapha esikhundleni sika David lana uDavid kwezwakala ukuthi uDavid usegcotshiwe uzoba inkosi wayengahlaselwa njengendlela ejwayelekile but the day kuzwakala ukuthi uDavid usegcotshiwe kuba inkosi that's the moment amafilisti aqala asuka ahamba amfuna uDavid efuna ukumbulala efuna ukuqeda ngaye anyuka eza kuyena ngenxa ukuthi sekuzwakalile ukuthi usegcotshiwe uDavid ngoba njalo uNkulunkulu mezokuphakamisa njalo uNkulunkulu mezokunikeza something kukhona abantu abafuna ukukuhlasela nezinto ezifuna ukuqeda ngegama lakho nangawe ufuna ukuthi ke namhlanje uncommon elevation will always bring opposition. Uncommon elevation will always bring opposition. Njalo uNkulunkulu mesezokuphakamisa njalo uNkulunkulu mesezokubusisa njalo uNkulunkulu mesezokunikeza ibreakthrough njalo uNkulunkulu mesezokwenza into enamandla empilweni yakho you must be ready for opposition. uNkulunkulu ezophakamisa impilo yakho uNkulunkulu ezokubusisa ngezinto ezinamandla kumele ukwazi ukuthi khona abantu abazokuvukela khona abantu abazokulwisa khona abantu abazofuna ukuqeda ngawe ingenxa ukuthi uNkulunkulu sezokuphakamisa sezokuyisa endaweni engcono. Lethi iBhayibheli sebezwile amafilisti ukuthi uDavid usegcotshiwe sebezwile ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukubusisa kukhona abantu abazoqala bekulwise bekukhulume kabi nabantu abebethi bayakuthanda uzobona kube yibona bakuphendukelayo ngenxa ukuthi uNkulunkulu sefuna ukukuphakamisa manje. Abantu akade bethi yiba bazokuthandazela bazokukhulekisa abantu akade bethi bazokuadvise yibona bazokuphendukela kube yibo abahlala ngegama lakho befuna ukuqeda ngempilo yakho. You must understand ukuthi uNkulunkulu sekugcobela into enamandla futhi ukulindele ukuthi enze into enkulu ngempilo yakho ngoba every uncommon elevation will always bring opposition empilweni yakho. Kodwa ngiyayithanda into eyenziwe uDavid uthi esezwile ukuthi bayanyuka bazomqeda bazombulala lethi wavele washona enqabeni wayohlala enqabeni kusho ukuthi wanyukela enkosini wayohlala emthandazweni. Uma sezikunethe sezikuvukela iyodwa into kumele uye kuyo gijima uye enkosini. Mhlawumbe uyakhala namhlanje izinto ziyakushaya izinto azikhambeli kahle izinto ayifuni ukwenzeka njengendlela ofisa ngayo empilweni yakho kodwa ngicela uye enqabeni uye enkulunkulu uye embhoshongweni lethi izwi lakhe bonke ababalekela kuye bayathola ukulondeka. Cela ubalekele enqabeni ungabalekele kubantu ngoba abantu bazothatha indaba yakho beyithuthe beyitshela abanye bazothatha indaba yakho bese beyisebenzisa ukulwisana nawe kodwa balekele enqabeni balekela kuJehova. Kodwa ungakhathazeki ngezimpo oyibona zikuhlasela njengamanje ingenxa ukuthi khona izinto uNkulunkulu akasezozenza esezwile amafilisti ukuthi uDavid ugcotshiwe akhuphuka ukuzomhlasela. Uhlaselwa kangaka nje ngoba khona into uNkulunkulu aseyibekile empilweni yakho bakuvukela kangaka ngoba khona into enamandla engaphakathi kwempilo yakho. Izimo azenzeki izinto zibalukhuni kanje empilweni yakho enxa ukuthi khona into enamandla ebeke empilweni yakho manje kuliwa nalento uNkulunkulu akayifakile kuwe. Esezwile uDavid ukuthi bayeza washona enqabeni yenkosini namhlanje kuseni ukuze zonke izinto noma zifika zikufice uhlele enkosini. Uncommon elevation will bring opposition empilweni yakho wazi lokho yiba nesambulo salokho ukuze nalabo abathembile uma sebekuvukela ungabalwisi vele ube nesambulo understand ukuthi sekunjalo sekuyilokho nalabo kade uyitshela ukuthi bona abayisupporting system yakho uyitshela ukuthi uzima ukhala uye kubo kuphendwe kube yiba ababombhede wameva uthi mawufika kube vele bekuhlabe. Must understand uncommon elevation will always bring opposition. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Sound Vuma 103. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace.